मकामात के हस्ते जलसा गा यक्के पाजल चौक बिता दिगे मनी चिया ने इल्मा के दिगे जागा बिता या न बिता अलबत्ता 79 के मार्शल लग गए पूरा कप्पाना नहीं था मार्शल दौराना ज़ियाउल के 1977 हफ्ता दो हफ्ता के मार्शल लग गया था 78-79 तक अर्च जलसा मुजाहरे चीज़ें बिता आके हंसते हैं और दूमी स्कूल अंतु का एक्टिविटीज़ भी तक नौदर बरानी BSO एक्टिविटीज़ भी तक BSO के हंसते हैं एहतजाज भी तक पाजल चौक के अलावा नी शोधा जीवनी चौक दरद का देमतरा मुख्तलिफ हैं के हंसते हैं चौक अंसर कहाँ है लाते मर्दमा वती व जागा मखसूस को तक जावद कम्प्लेक्स अरवादे के हंसते हैं पुरो कश्मीर के हंसते हैं डेबा तो लाते मखसूस जागे अम्बा अमा जागा के हवा में जा गए मखलू के जा गए आके हंसते हैं पाजल चौके में यादाश्त जहाँ तक के हंसते हैं मौलाना हिदायतुर्रहमान गप्पे मौलाना हिदायतुर्रहमान कालिस्तान के हंसते हैं जमात इस्लामी सेक्रेटरी जनरल है कसाने उदय भी ने दूमी हमें स्लोगन के हंसे शान दाता और ठर्न दाता के हंसते हैं अकदो तहरीक तो अकदो तहरीक के हवाले अमा बेसिक के स्लोगन अमा बेसिक डिमांड मखलू के ऐशा के हंसते हैं देमा औरतगा और जमात इस्लामी यक गप्पे के हंसते मंतर गोशा के अरवा दे तो जमाता या हवाले अच्छे के हंसते अमा ऑर्गेनाइजेशन शामिल बे आई तो का डिसिप्लिन बाजा और नज़रियाती तौर कम्प्लीटली के हंसते ब्रेन वाश भी जहाँ तक मखलूक के ताल्लुक़ मखलूक अन्नी बैसियत एवलकार माँ आम मर्द में तो का महसूस को था कि यार जवान है बिल्कुल के हंसते डड्डे गप्पा जन गए प्रैक्टिकली के हंसते भी पेशदार गए एक गप्पा रास्ते कि स्लोगन तो रहे तो अमा कौम परस्ती है स्लोगन नारा लग गए बल्कि जमात इस्लामी ये अकदो तहरीक मुजाहरन तो कम व आज़ादी तक के हंसते नारा इश्क तो बेसिकली अमा मर्दम अगर बांधा ये के हंसते होती किशका थाप बेदा मखलू किसी अमरादारिया न का वो जमात इस्लामिया ना बलूचिस्ताना ना के हंसते पाकिस्तान चुशे बैकग्राउंड या के आइयरा जमहूरी पॉलिटिक्स तो का यक जा गए हंसते अलबत्ता जमात इस्लामिया यक कार हमें भी तक है और यक डिक्टेटरियत का आइया अमीरुल मोमिनीन करार दा था ज़ियाउल हक अभी के हंसते शे गुश्ता अमीरुल मोमिनीन मखलूक आइन तो कब से मौलाना हमरा हुसैन वाडेल के हंसते कौम परस्ती हवाला है यक तवील जदोजहद आप BSO आचे के हंसते तैयार भी था नेशनल पार्टी BNP मुख्तलिफ हैं के हंसते कौम परस्त जमातन तो का ये रदूम भी था और ना सिर्फ मर्ची बल्कि वस्ता भी पास्ता भी के हंसते मर्द किर दंचो भी था कि मखलू का अप्रिशिएट को था गरीब मर्द में देमा आए गए ये हिकमत अमली के हंसते अकदो तहरीक अमा क़यादत के मुखलिस हैं कौम परस्त हैं आयरा लूटी मन सरपत नया के हंसते अकदो तहरीक कोई तहरीक या कोई पार्टी है बुनियादी तौर यक मर्द में कि पार्टी बनाई नहीं तहरीकें बनाई नहीं आइए ढांचा तश्कील दा आई कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील दा कि भाई ये अकदो तहरीक के बना गए इसी हंसते अहम ऑब्जेक्टिव चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल दूमी इशे के इसी स्ट्रक्चर चाहिए कि यक अगर ऑर्गेनाइजेशन मरकज़ी है आइए ज़ैली बरान चोबा आइन तो का सदर ऑर्गेनाइज़र आइए इख्तियार चीबा तो ये हवाला है माँ मुसलसल हमारा टेबा के ते अकदो तहरीक शुरू भी था बल्कि माँ में गप्पा जनाना मुख्तलिफ हैं कहते हैं चियन तो का शायद शुमा दिस्ता कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है नए ये वक्ती उबारे हर चीज़ आइए स्ट्रक्चर के मभी आइए अहम ऑब्जेक्टिव मभी आगुड़ा वक्ती तौरा कहते हैं दारी होता रहा देम तरह कहते हैं चलित न का वो इसी वास्ता बाज़ हंसते गोशे के मौलाना आइन तैयार को तो आइन चूँ तैयार भी आइना तैयार कहाँ आ कैडर अमा के सरपदें हंसते संगत अकदो तहरीक तहाँ आ ये कहते मुश्तरका स्क्रिप्ट अगर मौलाना बनाई नहीं भी इसी एर का इसी अप्रूवला कहते स्क्रिप्ट है हमें संगत चे गे भले माँ इधर बास चीज़ दिसता कहते काली लैब बैग है मखलूक है इज्तमा तो का कहते हैं उधर फैसला जीरग भी आया तारा तई आइन तो कई हंसते कि गैदरिंग निश्ता तो हंसते वती इज्तमा के हंसते होती मौक़ा बिज़ीर है या होती फैसला बिज़ीर है
دو ہزار مردم کے ہستے موجود ہیں. یہ تھی کیڈر نہیں، یہ پالیسی ساز کیڈر نہیں، یہ عام مردم ہیں. اور شما بلکہ باز برا ایشانی جرگا کے بیتگان دستا عام مردم چست بھی سو واجہ ما روڑا دمبرتگی نہیں ما کے ہستے تیابا احتجاج کرنے. تو گپ پیشیں کہ یہ مردمہ تو کالی ساڑھے نہ گئے. اگر تو ایمانداری تقاضا تو مولانا ہدایت الرحمن گو عقد و تحریکہ مخلص گو مخلوقہ مخلص باعدشن تی ڈانچے بھی اما ڈانچہ ترا کے ہستیں جواب دے بکا تی سنگتن دے معاشمہ درا کے ہستیں ٹوٹل مردم بی ایس او بیت گئے یا اسلامی جمعیتہ بیت گئے یا مختلف آرگنائزیشن بیت گئے. ڈسپلین یا نا آئین یا نا ای طریقہ کار یا نا کار کرنگے وعدے تئی کرا طریقہ کار نے ماں سرپدماں تو کہ ہستے ہیں یہ اوبارہ کے ہستے ہیں کاؤنٹر کو اتنا تھوڑا یہ ورنائنی بھی ذمہ داری ہیں کہ ہستے ہیں سوالہ پیدا بکنا ہوتی پلیٹ فارم تھا کہ وہ جب ماں تئی امرائیں بلے مارا نہ اسٹرکچرے رابندے ہستے ہیں نہ مارا کہ ہستے ہیں ایمز آبجیکٹیو گونا آیا یہ مسئلہ ختم بگڑو ماں ختم جہاں تک کہ ہستے ہیں مسائلہ تعلق ہیں مسائل واسطہ دیم طرح کے ہستے ہیں مشکلات با آبادی زیادہ بڑی بعض معاملہ کے ہستے ہیں پیچیدہ با مرچی پرز بکن تھا 70 میگا واٹ بجلی طرح لوٹ گئے منع یاد ہے کہ 100 میگا واٹ سجیں گوادر پسنی چلتا کروڈ آئل سرا جنریٹر کے چلتے گا 100 میگا واٹ مرچی کے ہستے ہیں طرح 35 میگا واٹ 30 میگا واٹ ترا رہ سکیں صرف گوادر آ طرح نہ پوچھ جی یہ مطلب ای ڈولیں بنک کی مسائل لامحدود ہیں. آیا ماں قربانی بدے ہمیں مسائلہ نہیں واسطہ جبکہ مائی گپا زانے آبادی بڑھ گئے امریا گندگی بھی بعض بھی وسائل کے ہستے کم تھے. تو یہ حوالہ ایسے مسئلہ یہ واسطہ لیکن بنیادی طور کے ہستے تو چھی لوٹ ہے اس سسٹم میں تو کا کرپشنہ ختم کرنے لوٹ ہے باعدیں تے ٹارگیٹ ہی بیتے ٹھالر مرچی ہستے خاموش ماں تے پدا مائی آباد پدا شروع با آیا تو ایک ہستے مخلوقہ صرف ہمیں ٹالرانی واسطہ دار ہے یا انتظامیہ ہے. بیسکلی مائی گپا ہستے کلیئرلی گوشا کہ پاکستان کرپشنہ 140 نمبر آت کا رستہ تو کرپشن ہے کہ ہستے خاتمہ واسطہ چونکہ چائنا آزاد بھی چائنا ہے کہ ہستے درائیں کرپٹے مردم منشیات پروش درس کے ہستے اڑائیں تھا ختم کو تھا مرچی کرپشن حوالہ ہے اودا کے ہستے چائنا کس نہ سوچی آئی بنیادی وجہ تئی بیسک کے ہستے بمپد جن چوٹ ہے تو سسٹم میں بار ہے تئی کرا چی ہستے اس سسٹم چوں تو تبدیل کت کنے تو ہما سسٹم ہے کہ ہستے تبدیلی واسطہ ترا تو کہ جوت کنے گئے تئی کرا ہستے باقاعدہ پلانے بھی گوادر حوالے اگر تو لوٹے بلوستان حوالے ہے تو لوٹے یہ مردم کے ہستے ہیں اسٹیبلشمنٹ مردم ہر وقت یک پارٹی کے ہستے ہیں حکومت بھی نہ بنائیں مختلف پارٹیاں نہیں حکومت درائیں کے ہستے مردم بلیک میل ٹھیک ہے نا تو بلیک میلنگ سیاست آیا اسے تو داشت کرنے مستقل ورنہ کے ہستے ہیں اس آنگ لوٹی سوچگ لوٹی کہ بھائی میں آ کے بچی ہے آیا ماں صرف آپ بجلی ہو روزگار حوالے کے ہستے کالی میں جد و جہد یہ جد و جہد یہ پارلیمانی سیاست کے ہستے 70 سے بہ گئے آپ ہمار شارٹیج ہے بجلی ہمار شارٹیج چون ایسے کہ گورنمنٹ ہے کوشش کو تگا وہ کنگائیں بھی انگا ہستے دلمان گئے مختلف وتی ہستے اما ذرائع حوالے اچھے کہ گوادر مخلوق کے ہستے مائگریٹ بھی دا وہ یہ چو کہ اولی ماسٹر پلان کے ہستے شنکنک بیتگا آئیے رد عملہ مخلوقہ رجسٹ کو سیاسی پارٹیاں طلباء مخلوقہ عام مردمہ تو ریزسٹنس سے نتیجہ ہے کہ ہستے شاہ آ پروگرام سر عمل درآمد کچھ نہ کو ای شعور کے مخلوق تا ہستے کہ جی ماں ہوتی ڈگارہ یل ندیاں تو ای ماسٹر پلانہ مختلف ہستے طریقے چینج کنانا لیکن مخلوق کے ہستے ریزسٹنس ہی برداشت کچھ نہ کرنا جبرن بائی فورس آرمی ذریعہ
اگر مخلوقہ کے ہستے ادا چس کنا و کت کنا باقی ادروائز کے ہستے شانی پتہ دومی سیمی ماسٹر پلان کے ہتھ کا اینی اولڈ سٹی ڈیولپمنٹ گپا جن گیا اولڈ سٹی ڈیولپمنٹ کے ہستے ہیں آئیے تو امکرا دے مردمہ امیدہ روڈ لوٹی امیدہ ہوتی کوانے لوگا نہیں ہستے انکینا سڑک بجلی لوٹی آپ لوٹی تو من یہ گوشت کنا کہ ایک مخلوق تو اے شعورت کا کہ جی مارا ہستے مائنرٹی آرے کے واسطہ باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان ایک پلانی بھی تھا کہ ما پوٹی لیک کے ہستے ہیں ماجرہ بیاریں گوادرہ آباد بکن بلوستانہ سے بنیادی طور ماں ہمیں گپا گوشیں گے پارلیمانی سیاست تو کا اگر ایسا آئرے بھی دستے ہیں وہ انوال بھی تھے نا بلے دا آئر اچ گندگان ہے عبید کے ہمیں ٹیکیانی مراتانی کی ہستے ہیں حوالے اچھے دومی اما مردم ای پارٹین تو کا آتکگاں کہ آئینی مزاج اسٹیبلشمنٹ مزاج ہے آئینی کے ہستے کرد مراتی آپتا مفاد پرستی حوالے اچھے مختلف کے ہستے سیاسی جماعت شاہ آزمائن تگاں من سرپدباں مسلم لیگا بغیر جماعت اسلامیہ بغیر نیشنل پارٹی اور بی این پی بغیر یہ درسینانی اپروچ کے ہستے صرف اقتدار ہے وعدے توتی ملبہ و ماوا کے ہستے ملجا اقتدار کو تا حکمران کو تگا اسلام آباد کے ہستے نرمے سیٹ کو تگا کوئٹہ وتی ہستے مفاداتا نہیں تاپوزا کنگے تو مخلوق گونچی امراداری کنے بھائی دشیں ای دورہ مخلوق گو امراداری واسطہ شام باقاعدہ قوم پرست پارٹی انی بھی وقت ہستے کہ ای درگتا بو سوچاں کہ بھائی مرچی اگر تر اے مرات رسگیں باندھا اگر شرریں کے ہستے بلوستانے بے تو کم از کم ریکوڈے کے سودا و نبی تی وسائل لوگ ہیں پاکستان وسائل اچنے پاکستانہ دگے ہستے اچنے گیس تیگا بر گئے تانبا و چاندی وغیرہ کئی کراچے بر گئے ماں سائیں صوبیاں لاپ دے گئے تو بگوش تو وعدے تی وتی ملک بھی تی وتی حکمرانی بھی تی وتی کے ہستے اقتدار بھی زیادہ بہتر نہیں بہتر ایسے کہ ہستے باقاعدہ ہوتی اما 1948 کی قدرت تحریک کے ہستے آغاز بھی تھا اما درگتا قوم پرست جماعتاں سوچک لوٹی تو اسی معنی یہ قوم پرست سیاسی جماعت مانا مسلم لیگ و جماعت اسلامی مانا یک بھی مرچی اگر مرچی بھی مردم کے ہستے باری انتظار ہیں نیشنل پارٹی کے ہستے ذرائع گوشن کے مارا دل بڈی و تسلی دیگ بھی تھا بی این پی والا گوشن مارا دل بڈی و تسلی دیگ بھی تھا ماں کہاں اقتدار کچا شما کا اقتدار بھی آئے بھی ون پارٹی رول کے ہستے نہیں دا دومی اشیں کہ تو مارا ہما زمانہ کا رد آتا 1973 آئین کے ہستے ایک بنک بھی بڑا مخلوق آ رہے گوشک بھی بی ایس او کیڈر کے ہستے ہیں آئیے اسپیچ تنیوادی گواہ ہیں کہ بھائی 8 سالہ بعد یعنی 1973 8 سالہ بعد کے ہستے باقاعدہ ہر صوبہ خود مختار بھی معاشی سیاسی حوالے اچھے تو مرچی 73 کجے تو یک ہستے امینڈمنٹ کو تھا آئین تو کا 18ویں امینڈمنٹ کو تھا آئی تو کا بھی ہما کے طرح مرکز اختیار دے گئے آ بھی طرح ہستے دیکھ بے گا نہیں تو بھائی دشیں کہ سیاسی جماعتاں نا اسے فکر جنک لوٹی وہ مفاد پرستی ہے جہاں تک کہ تعلق ہیں اگر مال بنائنے کے تعلق ہیں شما بڑے ٹیکداری بھی کرنا سیاست حل دے مخلوق کے ہستے مرئی پینے بہترین طریقہ وہ ہمیشہ من نزانہ تو کجا وسائل گتگاں ہر کسی 5 سال ہستے نیشنل پارٹی اقتدار بھی تو بلوستانہ چی کتے گی کجا وسائل گتا کجا مسائل کے ہستے تو الکتگاں ابید کے روڈے سڑک کے بنائے نگا وہ بلدیہ بھی بنائے نگے ہما زمانہ گا